Poznati заградкар Павел Вален з Лавичу ще уж давно спеціалізував за продукцію кромплю. Robiljem za poznatого kupca i namaše mac 5K – kvalitet, kvantitet, kontinuitet, konkurentnost i korektnost. Kampanja cahanja krompljoh mu tirvala 2,5 mešaci i mal brigu najšteraci z robotnikov, kelju treba za každý deň. Teraz kromplji dorabjaju i pakuju. To je všetko zaprašené so neostopom, da nie ključka i da 60% je všetko lagerovane, čeka tam novi rok, januar, februar, mart, bo kromplja še je prestali rok, njeljem zješenji do zimi. A ta čuvam i za kasnejše, lebo cena kromplja rošnje i u Evropi je da s 15% menjej i već je u Evropi 25 centi, co znači da i vojde, da jaka nam konkurencija ne može ispod 40 dinari buc. A keljo teraz kviljkova cena? Teraz je kviljkova cena okolo 35 dinari. To pokriva troški? A vera pokriva, ali predavali mi za 50. Valentovi še ne vypláci takú krásnu kromplju da stunjo, keď akcije u marketu. Ta také da se odzečne prepuščuje svojim kolegom, čio kromplji podljejši, ktorým taká nízka cena odvituje.